Kai te kimi huarahi a Ngāi Tahu e hau manua noa i te whenua kei Tīwai i muri hiku. Kua kotahi mai a Ngāi Tahu rātau ko te kamupene maina o Rio Tinto, ko NZ Aluminium Smelters, ki te mātiro i te ara heiwhai, ki te whakatika i te wāhi rā, hei te kapinga o tērā whare, hei ngā tau e rua, e tū mai nei. He mahi nui whakaharahara ma ngā iwi, ki te whakahau manua no, i te tai ao ki Tiwai. We don't pretend to have all of the answers. We don't even pretend to have all of the questions at this point. What this signals is our desire to have those things, be in the best position possible to restore the site. He whakaitanga kua haina hia i Ngāi Tahu e Rio Tinto me New Zealand Aluminium Smelters ki te huke i te paihana, te mātai te pānga o ngā mahi ki te tai ao, me te whakahau manu i te wāhine. That committee will really be charged with further work on ascertaining the nature and extent of the environmental challenges we face and the potential options we have for dealing with those issues. Ko tētahi o ngā tino mahi kei mua i te aroaro o te komiti, ko te tuku i ngā paihana kua toi mai, i ngā mahi kohiti konu mohe. The spent cell linings, which is some of the most toxic stuff stored there, that is being sent offshore for processing. It's chemically destroyed. There's only a few places in the world, mostly in the Northern Hemisphere, that can do that, maybe one site in Australia, and that is chemically destroyed and then reused in the production of cement. He pekanga te runanga o awaru ai te runanga nui o Ngāi Tahu. Ko ia kei te arahi te tohe runga no i te mea, kai o na whenua te whare konu mohe o Tiwai. The site was really one of the earliest sites for the production of adzes and the earliest, within the 100 years of Polynesian discovery of Aotearoa or Tiwai Point. So it's really one of those sites where Polynesians became Māori, right? You can see the evolution in the manufacturing shape of adzes, for example. Ko tētahi māharahara nui mo Ngāi Tahu ko te pānga mai o te huringa a Huarangi. The peninsula is only about 6 or 7 metres above sea level, and there's a lot we don't know about sea level rising off the back of climate change. So, there's some big questions there. Ko te whakaora i ngā pānga kino ki te tai ao, he mahi ka mautonu ki ngā whakatuporanga maha e hārea ke nei.